još jedna nazovi uprava Podrumeća. Otišli su, tako čujemo, Hare, deda, Fraser, nebitno više kako se zovu ili kako su se zvali, posljednji mohikanci kluba koji su imali volju i želju da pomognu svom najdražem klubu, koji je skoro u svim segmentima organizacije i poslovanja došao u terminalnu fazu svog egzistiranja. Izraz koji se u medicinskom žargonu koristi za stanja bolesti kada je nemoguće izlječenje i kada se pacijentu daje morfijum da lakše podnosi bolove prije konačnog kraja. Opet i na sceni neki krizni štab koji kobajagi nešto rješava, traži izlaz iz nemoguće, odnosno bezizlazne situacije. Možda je glupa i maliciozna konstatacija od koje zaziremo svi i spremni smo takvog optužiti za odsustvo lokal patriotizma, ali najpoznatiji sanski sportski kolektiv, otkako sport živi na ovim prostorima, kroz generacije, napunio je